الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبلين إسلاما بكجر تنندتو حيو يوخان قرتي نما حيو من بيكمي حيو تهو نمني حيو نما كمي تهو يو بربادن سرتي مي نهردفا حيو دوغا جنة نمنو قنرة نمو هندنون أوما ربيتو نما هدو تجرى الدنيا تنرى ربين وما يجو خانا غيسا نمني حيو نما أكمي ولين هردفنا حيو جتون تقو نما قرتي سموك أبو جتو سموك أبو غا جنة نمنو انتو سمو ربين كان دفنك أبا غرو سمو ربين نما فكر نتنات والدوا سمو ربين نما فكر نتنات والدوا عاقل أوغا جنة جتو حيو جتون عاقل نمات جتون نما قرتي وان إسا باساتك خبيخ جتشو أكا مقانجي دين حقاتيس خمي جي سموسا غافت هايورا ربين نقوم خمي جيتي خرا ربين ومجلديم هايو قاسين جان نما قرتي ربي إساتي في وان ربين محمد صلى الله عليه وسلم الرتبوسي في محمد وان صلى الله عليه وسلم نتين قبتي وردي مساني هايو جتشون تقفان ساني نما قرتي حرامي بيخي الرافقات خن حلال بيخي دلقاتو تقفان خنا جتشون حيو جتشون ما تدرون نساء حيو قاجة نماس عاقل جتشون حيو نما دقنقرة سا نما بيخو نما يوم يو تانان دقنقرة ساتيس بيخو ديلي قرتي نمتيو بالليسيس يوم يو تانان بدي إسا خن بيخو جتشون yoo gama rabbiitiin badii dalagee nama tawbaa Muhammad deddeebi'u gama ilma namaatiinis dogongora isaa nama beekee dhiifama nama gaafatu hayyuu jechuun nama sani jechuudha dogongora isaa nama beeku nama osoo jechaas hin dubbanne miizaana irra kaayee dubbatu sani jechuudha hayyuu jaama jechuudha. Tayyib akkuma dogongora nama biraa sodaatutti dogongora isaatis nama tiifatu sani yoo dogongoree gartee yakka namatti dogongorees dogongora isaa nama beeku sani nama gartee yoomeen je'an أن جن نما جومتي نما دغونغورا سابيخه ديفملي نما غافتو حيو غاجن نجتو. طيب ويجود بما لدي حيون أماس وان قبونس ني أرجوم قبين يوغا قبو ني أرجوم جتو حيو أنتف ديفما نما فيس ني غودا نما تيرور ريسي خايس ميدهون ديفما غوداف قبين نساتي نسني أرجوما وان نما رامو دنتدبا نما مغانا خايفي تخنو خساني راني اغتو قالت أنا مرة نيجتو شكري نمرة نيجتو أكفارو نمرة نيجتو نمني هانا فارسو حاسورات يوليجدين في غني يو خامقاق يوليجدي تهادو بتنين برباد وجيني ني دلقوس ربي يتدلك هيو رجتو الربسا نمرة قبتا أبين يساني أرجوما خنما نمرة برباد وان خلنسان نمرة بربادتو. طيب أمو هيون كان جنة حيون خنا ما خنا أرجع وجاج النيو نمني تكو أرجع راجع نما بلو حيون كبا بكر حيون خاغرتي نما ديفا مغلو خنا ما فيس خنو خوان نما راني جنة خنا ما ولدي سولت أرارسو جتشو حيو جتشون حرام بيخ جنة الرافقات حلال بيخ ندلقت الربسان مرة كبت ميزان الرخاو ملي وان دبت ديفا منا ما فيس نيقودا جتشو نيسني أرجوما كبيني نمان برباد أرجونك حيون كان جيتشو مالف نيوم يسانان لميساتي فهدود لميسا هندا فهدود حيو قاجن لميسا هندا غرغارو فر لميسا وانتي هندا غرغارو فر نما إسلام هندا غرغارو فر نما هندا فتلوولو فر حتى كريستان اللي هاتو حيون جيتشو نما هندا وجين تلوولو فر جيتشو أرجا نمو إسخنا والدبا أرجا وقاجن osoo atin gaafanne siiqan eega nama waan qabne ta'uu eega si beeke waan takka osoo atin gaafanne siiqan arjaan osoo atin gaafanne siiqan jechuudha eega gaafatteef akkamitti dooyina waa'u eega gaafattee akkamitti sijjida namni arjaan hoggaa harkana kee biratti haasoyti osoo atin gaafanne siiqan yoo gaafattee akkam si hunditu jechuudha arjaa namaati jechuudha. Tayyib arjaan kuni akkami jenne osoon gaafanne kana maa kannu
eega gaafattees kana man dinne ammas osoo ati dhiifaman gaafanne dhiifama namaa godha. Dhiifama osoo ati dhiifaman gaafanne dhiifama namaa godha. Eega ati dhiifama gaafatteefaa akkami haasidummaa fi waanyummaa qalbii isaa keessatti argamte jechuudha. Jarriin dubbadde kun wanniin dubbadde kun arjaa fi hayyuun tokko jechuudha. Hoggaan akkana jedhu abaloo hayyuudha abaloo arjaa hoggaa jennes akkana. Hayyuu jechuun arjummaas ni qaba waa hunda qaba jechuudha. Mee arjaa dubbanne hayyuu fi arjaa dubbanne bakiiloo. Bakiilliin arjaan hayyuun arjaan rabbi biratti illee jaalatama nama biratti illee jaalatama. Gurran barbaadu waan sadaqatuus waan kannuufis gurran barbaadu fuula rabbii barbaada jechuudha. Maaliif nama isaa hunda waan qabu kana rakkina irraa deemsisuu yaafadha. Qabeenya kana rabbiin naa kanne beeka. Kun arjaan hayyuu jechuudha. Doyinooyini namaa hoo bakiilli namaa kalubbuun isaa tuumaarraan arganne. Bakiila hoggaa siin jaan mataa isaatiif humaan kan lubbuu isaa tana uffata bareedaan uffatu. Lubbuu isaatiif nyaata bareedaan nyaachisu. Nyaata bareedaan nyaachisu. Maallaqa inni wali qabu susuma wali qabu khabiraan nyaata. Biroo du'a. Kuni bakiila namaa rabbi biratti illee jibbama namni illee isan fedhu jechuudha. Hatta haati mana isaa isan feetu nafaqaan kan nuuf sirritti ni qorqoda jechuudha. Qorqoda guddata. Rabbi irraa nun godhini. Khayrii illee gadi hin hordofu. Bakiila jechuun hatta warra amma zaman ammaa yoo laalle feesbuukaa fi kana qabullee khayrii hoggaa harkillee sheer hin godhu. Bakiilummaa qaba jechuudha. Doyinummaa qaba jechuudha. Tanaaf rabbiin nama bakiila qabeenya isaa akkana qabu kanaa miti warra akkana godhuusii miti warra akkanatti gartee jiddu jireessa jiraatu rabbiin waa godhu kan qabeenyaanis lammii isaa gargaaru. Kan nama rakkatees bira dhaabbatu. Man kaana fi awni akhii kaana Allahu fi awni. Maaliif namni obboleessa gargaaruudhaaf tattaaffii godhe rabbiinis gargaarsa isaa keessatti ta'a. Rabbiinis gargaarsa taa keessatti jiru. Akkasumatti wanni beekuu qabdu man farraja mu'miniin kurba namni mu'mina tokkorraa rakkoo takka fure rabbiinis rakkoo isaa irraa hiika. Ati har'a rakkoo namarraa addunyaa irratti hiita akhiratti rabbiinis rakkoo sirraa hiika. Rakkoo akhiraa hamtuu san rabbi sirraa hiika. Tanaafu hayyuu namaa hoggaa jenne kana bakiila irraa sodaattuu namaa bakiila namaa kan lammii isaatiif lubbuu isaatiif hin tolle kan lammii isaatiif hin tolle rabbi nurraa haa qabu. Nama arjaa hayyuu hawaan dalagu fuula rabbiitiif dalagu kafaaruu namaan barbaanne haana beekanii haana arkanii kan barbaanne irraa rabbi nu haa godhuuti. Warra qabeenya dhuman qabnes rabbi nutti haa kennu waan sadaqannu akkasumatti lammii teenyallee rabbi nuuf haa bilisoomsu rakkataa keenyallee rabbi rakkoo haa baasu jennaati. Karakkatillee rakkoo rabbi haa baasu kadhukkubsate rabbi haa fayyisu kamadaa rabbi haa fayyisu kamuslimaa warra dhume rabbi rahmata haa godhuuf jannata rabbi isaaniif haa kennu. Rabbiin qabeenya nutti kennee lammii teenyaan gargaaru qabnaaf fira keenyaan gargaaru rabbiin nuuf haa kennu. Hada wallahu ta'ala aalam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.